Nekoliko stotina vernika okupilo se uoči Vaskrsa u dvorištu manastira Gračanica kako bi prisustvovali obeležavanju praznika Vaskrsenja Hristovog. Litiju oko hrama sa upaljenim svećama, praznično jutrenje i liturgiju predvodio je episkop Raško-Prizrenski Teodosije sa sveštenstvom eparhije i manastirskim sestrinstvom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u ostavci Aleksandar Vulin prisustvovao je u Gračanici prazničnoj liturgiji. Poručio je da se nada da će život na Kosovu biti pravedniji. Sva ova iskušenja smo mi vidjeli i sve ove nedaće, ali i nadu da će proći, nadu da će život ovdje biti pravedniji, istiniti i da će se živjeti više u skladu sa onim kakvi smo bili. I možda onim kakvi bi trebalo da budemo, a još uvijek nismo. Nade ima. Nade svakako ima i imaće onoliko koliko bude bilo Srba na Kosovu i Metohiji. Par desetina Grka, vojnika KFOR-a koji služe u mirovnim snagama na Kosovu, učestvovalo je u proslavi pevajući Hristos Voskrese na grčkom jeziku. Na službi se pričestio i veći broj vernika koji su se za to pripremali po pravilima pravoslavnog posta, a nakon liturgije su podeljena i farbana crvena jaja, simbol ovog praznika. Kao i svake godine i ove okupili smo se sa verom u Boga da proslavimo ovogodišnji praznik Vaskrsenja Hristovog. Šta sam poželjela? Pa naravno sebi i svojoj porodici pre svega zdravlja, a zatim sve ostalo će doći. To je za nas svake godine praznik sve radosniji, veseliji i bolji. Ne samo za mene lično, nego za čitav pravoslavni svet koji živi na Kosovu, a i u Srbiji. Šta se je promenilo od prošle godine? Na bolje ništa. Šta biste poručili ljudima za ovaj veliki praznik? Da se više uvažavaju i vole. Da ostanu ovdje. Da ne idu odavde. Eto. A oni što su otišli, ne verujem da će se vrati. Više mira, strpljenja i tolerancije. Inače, Vaskrs je praznik koji proslavljaju pravoslavni hrišćani svih pomesnih crkava širom sveta, bez obzira na razliku u crkvenom kalendaru.